nakakaasi abyan, awan makatula kas maysa at umataya. Adi makapayakpak pusunat na sugat ay asim tiyaw awaga. Awanin diragsak kinadagsang gasat nas nebanin tipegad. Aga pukin aya naulpit naranggasti impaay mo kanya. Tenga tibay-bay pinanawam daytoy marigriga ay asi akto paye. Pusok di mairurume daksangga sa taktaawan manlati item anam namak gapukin ayat naulpit naranggasti impaay mo kanya. Tenga tibay-bay pinanawam daytoy marigriga ay asi akto paye. Pusok di mairurume daksangga sa taktaawan manlati item anam namak gapukin ayat naulpit naranggasti impaay mo kanya. Gapukin ayat naulpit naranggasti impaay mo kanya. Yaman ako nila kamsahan.